Kaixo, huelfatu ez gara! Kaixo, ni Jerai naiz eta gaur egingo dugu bideo bat rapeatzen. Kaixo, ni Amin naiz eta 11 urtekoa. Nik speaker izango naiz. Ni Benur Castro naiz, 12 urte ditut, rapper egingo dut. Egingo dugu batalla de gallos, hemen dago Jerai eta bestea Benur da. 3, 2, 1, denbora! Kaixo, ni naiz Jerai eta isilik egon naiz, botako dizu raparpegira eta geratuko zara gorapegira. Ya, me toca a mí, porque me gusta un poquito el beatbox, me gusta un poquito porque hay que eliminar un poquito el enanito. Ai, Benur, nire papa, nik ez daukat ikara, zuk ez dakizu egiten rapa, ni hemengo naiz alfa bakarra. Gracias por decirme papá, aunque yo te digo, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa que tu papá te está rematando? ¿Qué pasa hijo, que esto es improvisación? Ya te tienes que ir porque esto ya es humillación. Ai, bai, ni naiz hemen King erregea, nik ez daukat ikara, zuk ez dakizu egiten rapa, baina nik hemendik joatea da honena zuretzako.